Hello, a very good evening. Welcome to Manung Hutna, a 360-degree analysis of news and events. The man Punam Putaram Lukchage, Maruina Pigi, Lady Bokangup and Irang Si, Matamam Sangale Chayeni, as you puzzle Kadoruba, Subna Kitam, Manga Mapung Paratravadum, Bokangup Anigi Irani, I don't know, Kangup Anigi, Irang Sigi, Masigi, Solusanam, Late Ringaida, Masitongan, Manipuri, Manung, the Tokpa crisis, my uncle Legre, crisis, Singi, Mark the political crisis, so Yam Achowi Shonko. Aduna Manipur ki hajik ki laiba issue se hajik Leingak pai riba India Leingak ki manung la laiba khoi ki BJP sarkar na Manipur ki rang solution gidabani Manipur state government as well as central government solution gidabani adubo hajik population bang ngamdana lairi marak sida khoi ki Manipur ki asoi ba mari Manipur ki tongan ba awat ba mayam khak men phutna gi bidamakta Manipur da hajik opposition party haidana khoi ki Manipur ki su Congress party ne hajik yam chong lairu se adugo India apun magi oina hajik Congress Party ki achover role mayam khak lari tawrabo Congress Party na India ki hajik laimngak pairiba BJP ki ruling sarkar sida makhoi ki hajik phawo kari asoi puthokna hajik laiba lan solution abo hanabada Congress ki kari thodang lawri haibisi su masi yamna achow wahang khak oiduna lairi aduga luri badi Laiba Laibaki has Laiba, a chow issue see Amuk Natayra Matunda, Manipur ki political crisis, BJP, Amadi, Congress ki Mark the Yam the Kahan, Topu of Lady, Aduna, Hazik Manipur Prazamiam, Kalamba Party, the Hazik Tazaga Dori have a Wahang Sisuni, BJP, the Tazaga Doribra, Natraka, Congress Tazaga Doribra, Aduna Hanak Pangtokiba, India, the Maru Badum Bakwagi, Bharat ki, Winter Session Parliament ki Adumba Lok Sabha Mifam the so. Congress amadi BJP ki marakta yamna awai khum tawna amadi tongan makhal ki counter charges mayam kak tawnar matungda asok open jawna khibagi wafam bhaw leire Congress ki Malik Arjun Kharge amadi Congress ki haji maru oiba khwaide ki leader mukhak oiriba siri Rahul Gandhi sokpoi wafam leire aduga sigi amaromda muk akoi BJP ki MP ani mukhak su sokpoi wafam leire aduna marak sida counter charges tawnarga Congress ki mathakda BJP na FIR tawgi wafam sulaire aduna hajik luri wahang de hajik Congress amadi BJP ki marakta makhoi ki crisis hana solve taw mathok tabra or Manipur ki irang si solve taw mathok tabra haiba wafam sine aduna hajik Congress na wafam si hajik parliament BJP Leingak na Dictator sadhare haibani hajik Leingak se aduna Congress ki yamna maru oiriba Manipur ki CLP ki leader siri Okram Ibobi hana ki former chief minister na thamgi wafam da Manipur ki hajik oiriba khoi ki democracy amadi constitution si India na khongau na re haiba wafam sini aduna amaromda amuk Manipur ki kanglon hajik Manipur ki constitution si kanglon leitre haibi wafam ju thamgi balere aduna maru ina ngase khoi thamjari topic si dictator ki Leingakla Congress aduna hek thangna lengsin birbisi oza Ahongsangbam Mobi ni senior journalist oza very good evening taramuk chake arumai thangmuda oza Dr.Yumnam Premananda, Associate in Head Law Department, Manipur University. That was Taram Nokchari. And last but not least, Dr. Kiran Yendrembam, social activist. So I welcome all the guests. I'll come to Dr. Premananda. Dr. Premananda, thammi bang asigi topic si dictator ki Leingakla haibani Congress na thamba wafam ni aduna swai sidai da achoba wahang mangkhak sulaire maram ni nahan pangtok khibba khoige assembly ki aroi bunumita masigi achoba Masi yamna thoning the vibe that Prajajing expect out the Badum Bamakogi Marakta Hunaba, Kaunaba, Amadi Inna, Naching Baseda, I show you away from Bulegre. Aduna, Swida, Quigi, Rahul Gandhi, Yamna Quigi, Manung Sada, Monka, Wina, Quigi, Lady Bapar, Sarkar, and put away often slay, Aduna Magi, Matata effort away often slay, Aduna Rahul Gandhi, Makogi Timda, Malik Arjun Kharge, Amadi, Quigi Tongan, music in the charge, the way often lady. Aduna Sway, BJP na, Quite Lady Makoigi Numitugi session si Masi Quigi divert the way another Adum Bakiao Smoke toll about distract all about I have a lady. I don't know why is the Karikari from them. Si handaki kanone parliament ki session du budi ayambana law khong lu seng reko thoidona productive oidabran khali constitution ki 75 year ki khongchat tu ki khara ngang thu ngang sing kha tawe du ka ayambana adu khak mangai re ngang boda atei thoidokpa akhoi business ki transaction moment tabadi thoidong tawdo male ai wakhanda ayam was out tawre adu ki pone du nga sai ki si dictator ki Leingakla kaina hai si ma hai si BJP ki center ki sira natraga Manipur ki su mane na kwa animak oita animak ki oita ni aduna dictator ki Leingakla ai si da animak ki si oram bani Congress na hai bani khoi hai banati
sum magi akhoi di sum hunaba du ne ba tawrise leibaki di ani mak amta khanda ba haitare ai wa khandi sam na leibaki oina khanba amatang puthok pir o haiga di akoina raj di dol se panba ngang bok ti nungai ti duga somlapna dum amata khandre manipuri oina di india ai khanba ga di leram gani ko aduga manipuri oina di thoidokna khanba raj ti wala adagi di political party thoidokna leitre na khale wa khanda leitabuduna bu koi hujik sigi abasa se ta ini ba ko dictator ga haibadu budi ketang hendok hinjin toronggadra haidi sidi mana sasan dobudu khara momunin ta dana di khara kai tare samsam torom daba magi agenda am da torom be adugi wakhalonda dictator ne haibi wani duga dictator nate na khoi democracy ni dana ko khoi constitutional minister leiri bani aduna sum mayam je khoi nei na bam changi haibani da ada dictator haji ai khambada ai sum thengna badadi khaba pabadadi dictator ne haiba sigi achouba kano si maruina winter session kaudaba se manipur legislative assembly gi sima thamai akoi gi mamang sim oi biramba aduga opposition leader oi ba kano se congress ki ibo bina thambada hoji ki dum ya kan pale palle di kai gino kada assembly phamdraga di sum assembly phambada kani ni constitution dabu di khoina pabada akoi gi 174 haitar article 174 sida magi ahumra phamdongni anira phamdongni iramde aduna governor ne anytime time to time kong ni haibonga aduga 6 month gap ti leibe ade haba mandatory ni 6 month gap leita ga di assembly sitting ga mamang phang sitting duga 6 month gap he leibe da pr thamduini madu di supreme court ki case lere bomai di hawra case tai pa lere aduna du pol matre aduna 6 month ki gap ti leibe adaba aduga assembly si anira kawdam da humla kawdam ni haiba sidi constitution di piramde ada madu khoina sum amu thangdara ga khoina yengdo si 208 kainoni ko constitution ki article 208 yeng matam da akoi house ki rules se house semu haidana mana pirame 208 ki akoi particularly clause number 1 sida adu mu par kan sida akoi gi manipur gi leisi procedure and the conduct of business in manipur legislative assembly sigi rules sida yeng kan sida 170 rule number 17a da kenu ira kan yauri not less than 3 session hai si ai sai yeng bada mai sel yawi hai ji huje khoina pa se ngon lejare si rule si niom di kha chumna pata re ko niom ma si lu wai si kanam ta ki favor tok de aduna momit ka pun na toy di momit chu dok thok ra constitution pa hang ra ne there's a different thing ni aduna sida 17a ngasai ki procedure rules of procedure and conduct of business in Manipur Legislative Assembly rule number 17a the higher sisum ate ji akona pazaroi in every calendar year the assembly shall have not less than 3 session higher namely budget session autumn adagi the winter with minimum 15 sitting days 15 oigatoba moya ju punjal laga sahi am calendar ni ana khambada si mandatory ni constitution di mandatory oiramde constitution dana governor na darkar lega di time to time ko we hai aduga constitution ju hayeng lur kan yeng to sayeng constituent assembly debate ong yeng kane wan ay horin puthok sarke 174 gi sai debate tong na badak ambedkar ka mo ma constituent assembly debate tong na bada si ani 74 se drop ani tau ki drop ani tau adada ani na kumba at least two gana de haram ra in thengna bada hore mo exam mo yeng jege document yauri da adugi podi aduna hojiki se session ahum lakti constitution gi 174 da di session ahum lak phamu ani phamu iramde mana piramdi si mandatorily 6 month ki gap ti leibe ya de tu si last sitting duga amuk pham du si yengna bada adu yoraga di constitution kara bani na kai na te 356 chalai ta ba adu gi poni adu ga hojik adu na hamu tilong na pham na toido nang ta ta lo bajari do adu pham re lep to lo san na tawna khimni an adu amai tawna khimni adu ga hojik ki 17a se mu lak toiba 17a se lak pa sidani ai hajari do sidadi seng yaurame akhoi law da main hobonga sel na hobonga leiba adu interpretation si main horaga na ma sikana oiba directory oiba tor suaba to du suaba oiba aduga sel na hobusina mandatory oidoini ba aduna sigi si hojiki se assembly gi rules si da yaur sidi clearly sel have not less than high call hen badi ya minimum da ahum di tawdong haire budget tawranda autumn tawre lo tare ne phambo le poi tawdo adagi winter smai tawduna winter si normally November side tawno bani parliament maruina juki le parliament session amu side thamaga
प्रजाना हेना हजिक यामना ख्वाइदगी हेना मरु ओइरिबसे हजिक लैबा लानसी अथु मतमदा लोइसनबा अरुगा लैबा प्रॉब्लम पुरिमक हजिक सॉर्ट आउट तौबदुनी अदु सरकार की माइकैदगी दे हजिक प्रजाना थाजब थमक्तरे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर थाजद्रे हजिक हजिक इंडिया की मणिपुर कोई होम पाइरिबा मदि प्राइम मिनिस्टर ओइबा पुनमक तकरागुम अमता थाजद्रे अरुगा अनदर हैंड मो कांग्रेस पार्टी हजिक मरु ओइना हजिक लाउरैबा डिक्टेटरशिप लैंगाकला काइना लाउरैबा मखोइगी अचौब रोल लैबम थोइ मरमदि मणिपुर की हजिक लैबा एमपी की सीट अनि से कांग्रेस ना हजिक सेंटर द फमगा मोइ हजिक लैबने पार्लियामेंट जु मखोइगी यामना अकन वफम थमबु वफम लैतरे हजिक से अदुना अखोइना पॉलिटिकल पार्टी जिंग जे बीजेपी ओजन नत्रगा हजिक कांग्रेस ओजनो हजिक अखोइ इरांग जी मखोइना अमतन सॉल्व तौदरे कमाइना उबे कमाइना येंबे स्वाइ ओइस हौजिकी दो मरी लेनबनी को अइना साइ असेंबली फम देबे हाइजे दो कैरा कांदा अइना इबोबिना डिक्टेटर ने हाइसे अदाइदुगी पोतु या मरोइ थम्मे माना कैनो कांदा अदु होइतागति असेंबली सुम फमना सुम लेतागति इलेक्टेड डिक्टेटरशिप कौरे हाइ असेंबली फमद्रगति आर्ट थोक्तेबा लैरिब एमएलए नुंगसी असेंबली अदुनि मसी सोल्यूशन पुरकपगी कैनोने रूम ने असेंबली हाइसे असेंबली दे खना नैनरगा अखोइना पार्लियामेंट दा खनाबा नैनबदा अखोइना थम्मिदो पार्लियामेंट दा खनाबदा पुथोकदौबना पुथोक्तबा पुथोइदौने nganggumba अखोइगी प्रेमानंदा अदु सिबिया मरोइ मतुंगदगा अदुम अखोइगी स्पीकर ना अदुम एडजॉर्न तौसनगिबे वाफम जु मैम लैगरे ममांग अदु बुदि लैनी माइ मागी पावर गेम नि सि नै अदु डिक्टेटरशिप की पार्ट ओइदो डिक्टेटरशिप हारगदि अदु मक्ति नति अदु सुम पेलक्तदर हारक फाइ तारे अदु एसेंबली फमद्रगिदिने मसी डिक्टेटरशिप की पोर्ट नक्सलकदोइन एसेंबली अहुमलक फम हाइरे रूल्स ता कॉन्स्टिट्यूशन याउद्रगसु अदु सि गाइडलाइन ओइन अहुमलकति फम एसेंबली फमिगे फरिनी एसेंबली दिल्ली के फजन फमे अंगो चार्ज याउरी फजन फम जानि 50 दे गजि फाइ पादो खंगदे खोजि कैलेंडर यार के ओजा मूवी रो फजन थमुग अको 50 फारिब्रो हेलेन लौबे यारे 50 दे अदाइदा 50 दे की सिटिंग फारक्तरे हाबनिदा और सिगी फतबमना सोल्यूशन जि लैतनो मसा आमने बसे एसेंबली दे फमगा फ्री डिबेट तौनरगा मदुदा मयामना पुखलैब वाखलोन मयामदा खोइना तेको एमएलए मयामदुना एमएलए मयामदु पुखलक वाखलो मयामदो अदुदु सोल्यूशन ओइनबगी एसेंबली जि एवरी नचे लॉ मेकिंग द टोपिरोने लॉ मेकिंग अदगी मोसी एमएलए का तो कांदा एसेंबली जि डिलिबरेटिव बॉडी नि अदु फ्रीली डिसाइड तौनर कांदा अखोइगी सोल्यूशन तौनबगी अचौबा मेकानिजम अमने एसेंबली जि अदु एसेंबली फमबज आइदि याम दरकार लेबरन खली वागी मतमदो फमिने असिदे सुम येंबदा अखोइगी रूल्स ऑफ प्रोसीजर से सिदे यावबदि इवन सेक्रेट सिटिंग की प्रोविजन मु यावरमिन तुमेन फमबो यारम एसेंबली कताइ दरोम लेनुंग द काय सराइन द काय नो फमबगी सेक्रेट सिटिंग मु यावरम यदि माइ प्रोसीडिंग अदु काम तो पब्लिश के तौ यादब लेदना को अदुगी वाखलों दि कैनो कांदा लूल रोग एसेंबली फमबदि दरकार ले अदुगी पोनी बोबिन हाइसे अखोइ ताइबिन हाइसे अदुने गसाइ इलेक्टेड डिक्टेटरशिप की टाइप तौखले और एसेंबली फमद्रगदि खमद कोर्ट का चटपे यानी मोइना सिदे सेल ग यावरमिने आई खमद हाई कोर्ट नटग सुप्रीम कोर्ट का तौरगदि सोइदना रूलिंग अमा लाकर खले गोंद रूलिंग खले पुरे अदन हुजिकी डिक्टेटर हाइसे पोटी अदुगी पोतुने एसेंबली बाईपास तौरग चखलकपसे हाइदि गवर्नमेंट जे सुमा मा थोकपा कनोइना खोइगी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव न सुम रूल तौरग काउंसिल मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ने काउंसिल लो दे सेमदनि काउंसिल मिनिस्टर तौरग माइ मागी सोइपुक तौरग चटप गवर्नमेंट सुमदे कॉन्स्टिट्यूशन दनि को खोइ हाइजे कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट अदुने एवरीथिंग जी को असेंबली खनौ नैनौ अदु रिजोल्यूशन लो अदु लेबाक सिंग औ हाइबनेबा सिंगबदि अदुगा नंगदब सिंगदु काउंसिल मिनिस्टर न तौ हाइबनेबा काउंसिल मिनिस्टर हेड चीफ मिनिस्टर असाइगी इंडियन एडवाइस ऑफ द गवर्नर ओइदोइनेबको 160 164 से अदु आर्टिकल ने अदु आइन थमजेदि अदुनिदा अदुना ngasai खोइना सोल्यूशन अदु अता कान मयाम हाइसे एसेंबली सोल्यूशन की पार्ट अमने हाइबनिदा अचो पार्ट ने पार्लियामेंट से पार्ट अम ओइबदो माइना मणिपुर की सोल्यूशन से एसेंबली से पार्ट अमने अदु पोसे कालुबदना सोल्यूशन सुतोक तोब ngam yam some of no ai udakiran lakchage aduna udakiran maroina akhoi manipur gi lan si yam sangjale कांग्रेस की वजह नत्रग बीजेपी की वजह मखोई की तौम थोप मथो मैम को तौरंगिनी तबदो प्रजा मैम अमत उद्रे मखोइना करिनो तौरिबसे अदु हजिक डिक्टेटरशिप की पॉइंट से लांग मतमदा कांग्रेस न थमगो वाफम निसिदे हजिक हदक पेन दबा मदे हदक पार्लियामेंट सेशन दा मखोइना तौनिंग मोंग दा तौबा अदु मैम खक मरि लैना अखोइ मणिपुर की सेल बी लीडर थमगो वाफम ने अदु अखोइ की बैक टू द पास हाइबलारे मतमदा अखोइ कांग्रेस न पाइरिंग मतमदा जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की मरुमदा फाइदा अखोइ की मिहात मिपुन चिंबा अदु फ्रेक एनकाउंटर की केस मैम खक सुलै अदु डिक्टेटरशिप की पार्ट का ओइगदौरिब्रा हाइब वखम खरमजु लैरे दै वइसिदा अदुना हजिक ओवरऑल डिक्टेटरशिप की वारी जिना मुक सुमना कंदा अखोइगी पॉलिटिकल पार्टी मसेम हुनाबदा याव अदुम एरिया खक सोरे
ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗ꯭रे ꯇꯣꯇꯜꯂꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤꯗ ꯎꯪꯉꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯈꯛꯇꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇ꯭रे ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯅꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯠꯄꯁꯨ ꯎꯗ꯭रे ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯏꯟ ꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯨꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯥꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯗ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯑꯦꯟड ꯀꯟꯗꯛ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯕꯨꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯕꯨꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯁꯦꯁꯟ emergency session secret ngasai kano phamba yain yaw khoi normal oiba session natrabasu mayam sing se koina masi gi se ngasai gi rule book sing se yaw ba constitution gi people provision nong da leiba taraga su masi gi se koi manipur go ngasi koi u phangdre na ko adoi tagadi koi ngasai collective responsibility of the cabinet in the parliamentary democracy haiba potu wahan thok se elected oriba sing gi marak ta su adum madu gi potu udoi mong ne seng na harga aduna importance of legislature sigi kano se masi gi kano se khangak ta hai tari koi gi observation koi opinion da diko koi na bijo hai tai manam de koi na ta adno leiba legislative kano gi assembly ma gi importance kari no hai se koi na hai bana te adu bu madu leiba do holds equal legislative power with the upper house of the state legislature, the state legislative council, except in the area of dissolution of state government and passing money bills, which in case the state legislative assembly has ultimately authority and port piris hai koi gi masi se assembly do pham dragadi ngasai gi pot to kamai si gi mayam se fulfill oido no adu tagde koi na legislation je smaina halai legislation being considered as an assembly is called a bill after the bill is passed is becoming an act or state si gi pot che koi gi bill do pass to dragadi koi na state ki on state subject ta semjagada ba lawmaker mayam na sem godra na puthok ko de pot to kamai assembly pham dadi manipur gi situation ma dang kamai puthokani adu tagde koi gi si manung jida be enter chumbia sidi common people amagi observation pijabni ko seng hai tagadi assembly se famning ba kangu amaga assembly pham dabna phayena kangu ga manung da ani legene na khalle masigi potse ekoina congress na demand to assembly pham da koi pamjabo kangu ji karam oidoino madudi ekoina haibe madu ngai te adu masi laigani haibane na haise leibam thoe haibane ba natragadi masi pham da chap mana na mo koi ngasai gi koi collective responsibility lobum thok thro assembly pham bagi phamak tramnina phamning da kangu ga phamning ba do ngasai gi pot pham je na congress na ji demand tro ji pham je hai natro moi manga ka tangai natro assembly gi adum ba mifam kha kaw ngam da natraga ji pham da na bagi natraga koi assembly mifam kawrok da ba se सरकार जे दुरी कमाइना यंगबिरम याय कमाइ उइ भय दुरी अदुने खोना ngasai paralyze ore na mayam na haise dum hai tabne swaida state subject aduga union subject tongan koi gi subject se ma khaido ga leidna ko state na tawjaga da paralyze khakto oiba khakta na tara koi manipur difam ore na haibas di koi di praja mayam ji totally hajik je koi namjal laga thammaga koi manipur gi praja mayam issue jing je khana ning da ba khana roi ge kai khana roi de ge na khan budu di koi urbu yadre but koi gi collective responsibility leite matak dai koi di 2023 gi me ahum da gi haune haiba koi ji conflict 20 months suro pot se lotion mangam da leiba pot se sigi haurpo matam da koi gi supreme court of india gi kaino chief justice from the Chandra na mana piramba statement do yeng bayoba maram di matam de koina masi anjan jan masi remind to leiba wafam tening jam to kone ba ekoi gi constitution gi provision manung da emergency provision and article 352 na 360 bok to yaw poaching che ekoi gi manipur je khara sudum apply to ga thamba man ba amuk su thamdaba man ba pot mayam ama ekoi adum koina ura pange ba adubu constitution gi final interpreter of the constitution je kana oini mahaiba matam da supreme court of india na oini supreme court of india na oini agadi supreme court of india gi chief justice halakpa pot madu final interpretation do oibum thokto ado tagadi madugi matam du da tha amagum khara halakpa tha ani changpa daidra kano mana haige badi wai chandra there is total constitutional machinery breakdown in the state of Manipur as well as total administrative failure in the state of Manipur. High grade report never. Adu target koina mu high marak to the koina ngasai article 355 kin enar matam da article 355 se koina lan interpretation chat khar su lan ganeba. Koina article 356 sang hana leram bado marak ta kari article 355 insert tawsalaga 356 apply to jingai da la ino thama ino haiba je kai no ai kanda article 355 se emergency provision nong da yamna phoba provision amaneba. Kari
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦꯁꯣꯅꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯣꯂꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯨꯅ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯆꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯍꯣꯕ adagi awatpa weakness mayam singdo mating pangbo lakone logudabne ba swaise aikoina se aikoina prime minister of india na nataga president of india na aina tawgudaba thabak tubu order ma na thoktoga aina si order je aina thoi aina si tawdone haigadaw leibra ba leibam thokte ko then magi tawgudaba thabak to perform torokti do kanan to hondrino haibse madudi ngasai gi mokhoi kara iba aduga miyang gi mute oriba mayam dugi manungda manadaba potuna dum inerak ba poto mai thokba ineraga magi institution magi kaino sing do dol sing kan na bo hona bada wa se dum nganeraga leibra magi procedure kanmam thokta mayam procedure dem do kan be yarwe ba procedure kanmam thokta mayam do adum kalaga satpudu ne ba ekoi yo assembly gi sitting da 2016 dagi horaga 2022 fok da ekoi gi average se ekoi na 21 days ti oigadabne leiba taraga su yamdrabada ekoi gi kaino da kanataka na highest oina adugi manung da 45 days adum phamgi ba adagi amuk kaino na bengal na 42 da mana second chele aduga kerala na 41 days phami adu sumaina mayam ama phama isi kari gino haikana magi development lebak miyam gi praja gi khanaga da pot mayam da makoi gi elected sing du gi lawum thokpa moral responsibility sing du lawri haibane ba aro where about manipur gi da khanarak batara ga di in chingjara ga di madugi pot la na koi gi aham phamgi ba assembly do irang tho matung da kamai phamgi ge ba only arbitrary reference kra phama kanda minute mapani trama thone har lo changram natro ani suba pham kana kamai tawge manipur gi ba pot si matang da bill loina kana tawba ya ba even ek wonder su ikoi gi puthokpa ya ba pot mayam ma dum puthoki de ba namjalaga dum legi adai hujik su praja miyam na even ikoi mayam na madam du da emergency session kobiu arage sort mayam ma law do ngasi kasu ta de masi samu mutun da pena khong ba na alam na haibdo adamai ngasi tawraga leirabani na ikoi masi gi di launa bu di ikoi na paper gi heading gana ba natragana aigi institution natraga ikoi kano mayam na singthana na natraga irang simrakta political mileage lam badudi ki point je zakiran ai anisu round han round zakiran wafam da lak choge india government ki policy oi gedawri bra natraga india government ki makoi ki kari karamba makoi ki agenda no khangda wafam dai puthok charake maroina handak parak che social media da yamna viral chatpa adumba suspension of operation da leiba knf ki gather amakak masana masabu tiger ka we haijaba miwe phokna manipur da hajik lan tawriba mihat mipun jathariba amari akhoi ki manipur ki akhoi yum mai thariba kholiba mi bhadana hap mayam se hajiki hariba tiger ji ki ma ki command makha instruction makha tawni haibagi video viral jat ki video thengna biramani ne khanjai aduna hajik adugumba video viral chalaba adugumba akhoi ki yamna act of terrorism gi adum act chatharaba adumba su da leiba militants ki team amgi miyoina adum wafam thamapam matamda hajik manipur government chu makhoi phaba bunwei wafam kem leite india government chu makhoi mathakta kayu wafam da leite aduna makhoi manipur da hajik haine wafam se manipur da hajik proxy war chatharaba india government haiba wafam ju leiri adu ai do kitang bot kitang thambira man rounds ai thamjage adugi potu da ikoi adu gatna te adu puri kaino gi nate hojiki pot phong chhabde mata phong chhaba ani ne ba US की military सिंग न पाइबा equipment सिंग drone सिंग war की bullet proof खंगदे jacket खंगदे धर्म संदोपगे मिंगदा pastor हमने यंथोपगे हुसी कन्न हुसी बारे होरी अदुदा अखोई इंडिया गवर्नमेंट ना मखोई लौरिबा drone स्वाइदा अदु तागदि अखोई की constitution न पीरिबा constitution से अखोई serve as a supreme law of the land providing framework for functioning of the government the protection of individual liberties and maintenance of social order edo swaida dum thugai je ngasai gi ikoi gi state khatana te haibne de koina haijani na masibu ngak sen gadoi ba division of powers and executive ki legislature gi judiciary gi piri ba ahum sing do pungkai kai de haiba ngasai gi pot se ikoi manipur da ngasai in mamang ground da haijagi ba ikoi chief justice of india obim dy chandrachud haiba not only for the state of manipur madugi pot pulup ta kai de haijani mani koina haijai je kai baduna hujiki mi do atopa country am da atopa state am do tata pharang ne ba ikoi da father maram do di aino ji proxy war na adugi kamin pidragasu masigi aino ji total fail oire habda man habna te koina ure adu tagadi koina elected representative sing democracy ki marom da election tar khaliba sing do makoina elected representative amagi mana taw poche karino lawda poche karino se masa masa na kaure ene mang habdo sumaina koina thengnei ba an elected representative represent people their aspiration and their needs he or she should implement the wishes of the common people instead of his or her selfish needs na pona mak ikona thengnei ba ikona sum pa ba kan da ko haibdi elected representative tawdo potu ne ko mla minister sing duna adudi aikoina adugi potu da admaina thengnar kan madugi potugi ona tena ba ngate ne ikona ngasi urisdi ura abani na ngasai gi potu da akhoi any wahan thoksdi kai anchor na japrem na handopa wahan na kanu su dum lale habi aroi aina pire kusu lale hab japrem na pire are yama mu bin pisu lale habi aroi sigi posdi
constitution the pyramid ba laws in ko myam pulap pulaga society the hingmin nu leibo posida ngasai gi phurup na traga kanglup hai daga zum khangner ba pot amakhakna akhoi constitutions di parliament da pass taraga semba ago dum law sing ne ba madu yara ba pot ama hai tare ko aduga somna kandana constitution nam khai ra kanda akhoi na semba rules to maduna constitution gi mathak thamaga netlaga leigadabni haina changjal ko mayam singche masigi se akhoi india gi leiriba masigi akhoi gi hanadi kano da IPC CRPC evidence check mayam leramina ko hojiti BNS mayam am le sigi matungina criminal conspiracy sagaliba criminal mayam singji pibe aba kano mayam singche punishment mayam ji yam exemplary oina masi yadena khang be punishment ji pidri pina sum thabaduna ya na ngasai gi akhoi gi leitung li na huinau chawnu yoga gi kai chawnu yo mapu jai da film tro ko post ngasi akhoi sum awa ba se the first and foremost duty of an elected representative say moi elected representative khang madam di kaino da the first and foremost duty of an elected representative is to protect the dignity of the house because house shows a nation and to protect property and life of common people have saying ngasi kaurok podagi sum mayam se tholo ine na is my okay thank you so much ai ozamo bidam laksege zomi mabu na hada ki akoi winter parliament sessions di akoi ki don't allegations and counter allegations mayam khak tawraga masi chaos mayam khak thor loisan gare adu haji akoi ki congress ki manipur ki self leader ga thamai ba haji akoi ki india lengak tale mp mari minister mayam khak sina akoi manipur natraga akoi india se pun moina dictatorship chala le ga habi wafam khak tholak puse ai wafam oi laro ki kari mot bibi ai wajani na jam phajan mek sing thambi gare hoi ani na phajan hairam ai haingai le kuli hode ya mazan thambi gare ni ma jilla ai wafam se koina government haibasi khoi lebak sigi thosil thoram magi policy program yama siam ga to kamun makhoi gi thoram soira kanda khoina makhoi gi mayok ta ngang basi politics tawbani opposition sagat pani haidna ngama mi mayam ma lay hojik si khoina se manipur da maro ina congress haiba ma BJP haiba ma all india jo su congress amu su mai group india alliance hai dare ko or BJP amasung mai kangbu ani lay sidai da akhoi na government BJP da ngang isi kare garu kana makhoi na policy sem ga doni makhoi na warip logo doni makhoi na thabak to ondu ga doni akhoi mayam na chai riba BJP congress na natraga du na dana warip do longa boy thabam da bang thok ga moy alo da ri thabak pang thok pang ngam mi tu da pang thok the ji khoi haibam thok ne si hairu matam da policy awi politics awi heavy poloma lana sandor ko nga musu mi se am tal leba man mi kana da mathau to dress mi se sindu har kan da politics taw le hoji si mi se sinna tam la highway polom la kane ana lai go poti hoji oza Premanda zu kana zu Kiran jam thosan thambi re ko manipur da tha kulongi irang ma thwe mi si chahum nom si re masak khangna aduga masak khang da ba khara ma thi ro khangre adigi mi lising yang khayong bu hoji lephom leiter no question je lere adigi yum kai lising mari banga mai chakre laisang nungjang church nung mai thare ko sigi phibam si khanna ba hai si government ma thone exactly natra say example say impact tv gi issue ma khana ba si impact tv gi ma thone natra noi gi da camera gi team sora kan da news team khana ka su kana ro camera team khana ka dong ne camera team na oi picture phajati phajana ka pai camera phatte whatever mo ma thone news team na pau phajade bana lali landi pa ba chumi chumde adu khana jaga dong ne adu tau do do so langan gi camera team de news do sum law lai bu do news khana de ke do kari pai le sing na ma koi manipur gi lengak che tawhom thok mathau ji bhadan tau dre ba ni ma le sigi siam clear tau dre on assembly se ke no hai kan da leba ki thoram thoksil hai tare ko policy program se assembly da khana ra ga apha phatta ba mayam sin nai na ra kan da madu gi ware lo bhom ne साइदा अखोई opposition जी लोइना मो इनफ्लेट चुमी फै हाबस नते opposition जो असोय बसो मयाम ममा लेते बस नते से एग्जांपल मयाम न हजिक उबी आयामन उबिरम न माले इकोई कोद्रि दा न्यूजीलैंड की एमपी न पीमा न पिमजा सही कुनि थोइ ngai ri hai ai mamin gi kaure moi gi mauri haba jati du gi kano kanada ba hai kadra moi gi wojeda ba amang ba bilam puthor kan mana protest to gi bill pass ta on gi de moi masing yam jeda ba mi ne smai to na Congress na mamangi session gi aroi banu lamada makhoi gi pukhacha ba private member resolution do assembly na khana bidre khana na ba puthok bidre lokhatre hadna moi protest ta weba protest to khoi walk out to ga lotion gre ariga mapan da thoga kano da media da wangang play card khar pare ga lotion against the speaker khuji lai wa form je
speaker asi kanano isi moju khangdre government ju khangdre speaker asi independence ogadam man tawni thabak to magi according to the law adi rules mana tawu du freely taw jagadamni aduga michang mi khai sunai roi dong haibane ba speaker gi mai mathause adu speaker duna chumdana kari mom toro kanda khoi pienda basi kalai ho yage se sida haji kari gumba speakers na mangon lai ba macha myam si loyeng kanda madamana lorok bodo aduga decision do adu final loini haibane ko mana loribo warep tu amuhana khanabi haina haibidi haiba koina adugi against ngangwa yade adigi madu criticize to busu yade madu challenge to busu yade kamaina nang warep lori no hangu yade city is a convention India constitution period level pone aduga huji akhoni nungai risi puthok khitraba house to puthok khitraba puthok yadra polama opposition thor ka house rom khanari abadura sona kadra speaker gi warep tu yaning do phongdoi adu both sides Congress and the BJP animaxi assembly na piriba rules loi thukaire constitution piriba myam loi thukaire adu warga di ekho haina house ki mapu se sidi speaker ne house ki leader na chief minister ne sidi de ekho na assembly ma phom jigi ma da business advisory committee haina assembly se kari kari khana ga de kari kari khane sige do meeting ma toro warip lomi na ga daw ne ba business advisory committee da chief minister yaugani speaker yaugani opposition lusing basing yaugani adu laibak thigedi koi leader of the opposition haiba title phangba yaba mi se koi assembly de leitre ba maram di kaina da na koi opposition or congress na karji mi manga to ba taw ti su go do taw su ga de leader opposition ge title to go do ne ba adu taw dram ne moi gi kano si existence khara lumba wale awna ruling na singe khana ji haiba mon oppose to busi amma pang thokam de adu di ruling na khana ji hojik su parliament hetak lotion gi dina lotion is the business advisory committee na puthok to wari to ekoi na manipur do ki ka mp ani do da koi dos to do kari gino mayamam tawre go mandi kana business advisory committee na puthok to potu moina namdar puthom de dingam de business advisory committee ji kana na command to go to no ruling na command to do ne go adagi opposition kambu yaw do ni hando ki center de bodi opposition leader lere koi congress no ore congress ki leader to da manipur kar congress ni na manipur ki issue ji khana bina ba puthok pi haibadi moi taksin ga dong ne adu takselam dra moi ni dos ni ana sigi pom yam je khoina su dana karmaina parliament session phami karmaina discussion tawai karmaina manipur assembly phami karmaina discussion tawai khangdana mp de mla da khoin pachik che lan ga ne marni kana da puthok ka taw puthok tra ba wakat law do dana law dra ba adu orgati posing do mogi to hom jokti tawri habne ba adu logi jabne ba adu hoji amaga hoji hai badia yam phajabo hai badi natre last assembly da koi opposition koi ba congress na walk out taw gi bagi maroi marama madi khul nga pasin ji future ji matang na private member resolution puthok na bon jabne hoji khul nga bo mayam do sa tare dana ko koi maira pai bina ha bu bun ma ri NI gi tonga no case me am ka jathare ni si maira pai bina kyam kuin kan ngam doi no adi khun nga ko du kanan thai hoji moi si sa da dia de adi moi myam du thang na ba po chai tong na ba hona da paisa khai ba ni ba khot ba mayam si tor kan da di kerum kan da di angang na hang hak to oi bani na aran ba thabuk su rum tor ba yom bi ana sigi pon myam si yang ka da khul nga pa sing ju gi totally ko rehabilitate to ya ba kari gumba assembly na ware ko lobby ram ga di law na ba hona ma ga di ma khoi gi future je khoi yeng ba ya ba ne ba ana sigmo pon myam si kai gi da assembly da natra ga di ware lo ya di okay adu ki point so ai mathang gi round da mo ai khulngak phasing gi zu masi dictatorship ki langa am ga mari lai na la ai pusan lang to je lai do lo sen jarang ge ba ana sigmo myam se tauna na ba assembly ko biwo hai ba se hojik su still time ko assembly si clear notice 15 days biwo hai in case of emergency 5 days gi notice da assembly ko wi ayo okay hojik ti dia ga na december lo ge to ba limited in pani wali na 5 days notice pira nu ko wi ari ba adu governor na wajan thambi ge governor na aha bagi sidi poglok to romna governor na poglok to lothok ko dong ni adu ga assembly ko na ma na order pi ga dong ne ba adu ko ga dong ne ba adu si fi mo si assembly ma ko ba ma thau tai he jima ga aha ba ra si tham